Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u anto jalan yang ba Shillong Kelasaki ya gajing penkentang Bishop yu Reverend Father Bernard Lalu kabalalong haga Life Hutrik Ulber Arhajar Arpsan hakal berisnat niam lait umkra da kamas bekun habdeng upat ba belin ubalayalum tawir kamadan kroto bat ying meniba Umus Reverend Victor Lingdo u Archbishop jongga jalan yang ba Shillong ulalong ukongsan hagariti penkentang Lingdo saat hagatay kesengi. Ringkat kajingnya senran lang ki Bishop jongga than chatay lammi ngi baro. Hagajing kentang Bishop Sendrom unong mi kmat jong upo Francis she India bat Nepal Umus Reverend Leopoldo Gireli nalor ki Bishop jongga than chatay lammi ngi jongkari na ki khatsan teli ki jelaniam nalor ki Lingdo bat ki riuniam ki lasakilang. Syuk-syuk ha kebenta kajing kentang Bishop kadai kebenta berkejengkit kli. Kajing hikai ki Bishop ki don kejengkit kli ban hikai ya kejengit bat ban penti kena bagi banget kin sya hikai bha ha kajing hikai ka thaling. Kajing sensyar ki sensyar ya kabalang shnong diocese bala IT ha kajing sumar jongki ki shim ya ki rai ber ki alam ya ke imlang salang. Kajing penkun Kidon kebenta ke bakongsan haki sakramen kamtam haka Eucharist bad haka bayalam ye ki banget sya ke jingkun. Kinong mi khmat jongki apostol layo ye ki bishop kum kinong mi khmat jongki apostol ki bapenya ya kam apostol lingba ke jing syakri jongki. Ya u bishop bathamai la pensle haka kli da ke krisma bakun nang ta u bishop bathamai u yo no archbishop ye ki dak berkidak jong kam jong u ka kitab ki gospel ka rinti ka bapen ya kajing ya so jong u bat kani ka balang ba marjan bat kajing IT jong u ha kajing im jong u kum usyakri jong utrai. Welcome all the bishops and bishop emeritus. With a sense of gratitude, we are indeed privileged to welcome our Honorable Chief Minister of Meghalaya, Mr. Conrad Sangma. Welcome, sir. It is with joy that we welcome Mr. Christopher Tinson and Srivanan Dhar, the Deputy Chief Ministers of Meghalaya. Welcome. We welcome all the major superiors, provincials, rectors, superiors, priests, sisters, brothers, religious men and women, and the members of the Conference of Religious India. Welcome to our seminarians and aspirants. We welcome the faith leaders from United Christian Forum Northeast India, the Shillong All Faith Forum, and the Kasi Jantia Christian Leaders Forum. Welcome to every one of you.
Menabab no yang ikut cengi, dalam ini baro, syaka cingiem bom cing. Joshua. Agitu kismi, utrai ulaong hau Joshua. Mentag kismi ngalawin no ia kejengkran beng kran ko jong ka Egypt mati. Karba kipa Israel kidang yeshedara hakim kau. Kila yarakie yakapas ka hakasmi kabahaksa jong bunai. Hakapuar janme hakipin tha ke Jericho. Barhagasni bugo
Tien Jong Trai. Ladap ulu ulang hau Chris, ulang ujithau batumai. Kabarim kalagoba, hakmi lawan kabatumai. Kanir baro kalong naulay. Uba dau Chris ula penesok ini halade. Bak ula ayani ya katam jin penesok. Kata kamut bahau Chris iblay ula penesok ya partai halade. Klem na hensyo haki ya kejinye palak jogi bat ula penhampi hani ya kakubor jong kejin penesok. Kumta nilong kinong namkien na kabentau Chris la kumpa ublay ula kimtu gani. Ni kerpa depi hakikatin Chris tu yasuk bat ublay. Na kabenta joni ula penlompok ya uka ubang sher kirpok. Kenang bahau nyentuk kilalong kahok jong ublay. Kaktian Jong Trai. Kinamlung khajana ba kinampo kinawantur sajan bansna yang Yesu. Di Parsi Pakistan kilasdan banyatlum kiom. Uni ubriu ubrian siombaha ya kinampo ba ya babru baki. Kumta ulakren haki ya kane kapashi. Ladon ui ubriu ubaladon alu kikun sendram barbot hamrit lagi ulaong haupa. Kopa aino hanga yakanta jakaspa kahajar bangade banyo. Dir ulayasam yakaspa jamu habreng jangki. Hadir kikiasi ukur buat hamret ulalum talang bar karbaudan bat ulalen syakari bacalai bat hanta ulakan serwa yalataspa dakabai patha di hawa ulakan lurkat karbaudan laki kadem siu kebejur hadatakari bat ulasdan dan kerdo kumta ulalet belah hawai tradisional katakari. Banta ulapahari shalangha dan ak yakisnya. Unjin dalam roy bantu kedang yalagi dagikom babam kisnya. Bat omdam baai eyu. Henry habau lakin dip riu long. Kadangul kinam belah ipa jona. Kipahu pahai kabang kasa. Bat ngabat hangi sabana yatang. Lanyeng jat bat denet syipa jona bat ngamon. Kopa ngalanepo persya yaka beneng bat hakmat jampi. Ngamlam syuk ubebit baon kham ukur jampi. Tole yana kum yang wei na kinam belai jampi. Kum ta wei John bat ulai pai shalokwa. Henry karbau kan don hajmai ukpa jaku ulai iu bat uladam daga jisil senai. Bat ulamare bat ulapiayu bat uladoyu. Ti ukur ulamongu. Kopa ngalalepok persya yakabring bat hakmat jampi. Ngamlam syu ubabit baon khot ukur jampi. Henry ukpa ulaong yalagi syabri. Wanrat roy yakajengku kebab kordon tam bat kebengkuk yew. Bat pendeng kesati hagasyapriati jauh. Bat penhong jutiyu nangka wanlang yu kuon masih balapan sengai bat penyak yu bat dong ini kawai bat yelekamen
Naba uni ukun jonga ulayan ban ulay impan. Ulaja ban asyambiang. Batumtan jelaskan ban yalekuan. Henry ukun engkong jong uladan halengka hakakapor. Bataba ulawan pai balajan boy hiyin. Ulias miau yakaput ketem. Batkasyan kekemen. Di ulakon yau wei nak syakri bat ulakeli. Yakai balajan. Bat uta ulahu upara jompi ulawan pai. Bat upara jompi ulapan niya ukun masi balapan sengai namarba ulayom yang yau hakajikot jengkia. Di ulakidam bat untre rong kung tau kemaju ulami bat ulang keruayu Henry ulang jawab ihaupa pei lakatas nem kala train na kumta jopi bat ngam syam tam snem yaki hukum jopi penban pim juayana watai wei kulang bangan yo kawai batu parlok jalan Henry tang suan pai unyi ukun jopi ubalawan du ekaspa jopi bati duti pila penya nak benta jelu daun masih belawan senai diu pau hakitin goku baru kidon banya bakat kemenadon kalung kejopi Henry kaladei bagi kawai bagi ini lakmen namar uni para jopi ulayan pada ulay empan ulajar pada syirna kagos berjabut rai
Bernardo Lanu, et clero archidiocesis Chiliogensis, ibique Actenius Cancellario, atque cathedralis ecclesiae Sancte Maria Auxilium Christianorum dicate Curiomi, eiusdem metropolitane circumscriptionis ecclesiastice ausiliari nominatos mulque episcopo titulo proveniensi electo salutem et benedictionem. Hoc simus Christiani in mundo quod anima est in corpore, quelicet dispersa per omnia corporis membra, sed ipsa quidem conservat corpus, detenti ergo in mundo tanquam in custodia, continuamus mundum et peregrinantes in corruptibilitatem quereamus, in carne videlice, sed non secundum carnem viventes. Quorum sublimium vitae institutorum acte propagandae munere persuasi paternamente ad dilatato corde ad Gregis Chiliogensis utilitatem procurundam flectinum, cuius sacrorum antistes venerabilis frater Victor Ligno subsidiarium archidiocesis gerende operis quesiri Juvalum. Dete ergo dilette filii cogitabimus, qui in pastorali tuo exercito munere singulare malectus est estimationem et humanorum dotum ornamentum ostendisti, que actum te efficiunt ec ac episcopalia munia esplenda, proinde sententia dicasteri pro evangelizatione accepta apostolica nostra autoritate te, episcopum auxiliarem Chiliogensis constituimus. Audito titulo Profemianensi, debitisque concessis iuribus congruisque in positis obligationibus uic ad lexis officium. Ordinationem episcopalem extra urbe, servatis liturgicis normis a catholico quem elegeris episcopo suscipere poteris. Tum antem autem erit antia filiam professionem dare et ius durandum fidelitatis erga nos successoresque nostros prestare ad legis ecclesiasticae normas. Dum te, dilecto filio, adoptamur episcopalem navitatem tuam in concordi unitate cum uius ecclesiae dirigenti pastore perficie. Deum deprecamur ut Beata Maria Virgine auxilium Christianorum nomine invocata, et Sancto Iosef eiusdem sponso intercedentibus verbo et opere ita populum informes ut mandata caritatis vivendo tegna, qui fidendo percepit. Datum Rome, Laterani, die octavo mensis februari, anno Domini quinquimesimo vicesimo quinto, pontificatus nostri duodecimo, Franciscus. Francis, Lindosa, Ushekli Shekli Jonglei.
Ulindo Soblay jom jalan Washington. Halo mentang Dew Chancellor. Baru berlarang jom ke Parishim ni jom ke Maria Berkon. Kepala IT yang keteng jom ke Namira Pakistan. Latung ni mentang Ulindo Soblay sebelum jom ke Ju ke jalan Barengkat Kanal Kaburam Ulindo Soblay jom ke Trufi Miana. Ada jingkoi, jingkia, ada jingku mayang, pateng jong kia besar. Kum Kistan, jungitim, ada pateng. Kuba kemensian kia mamemet. Wala kemensian katri sekeleng kita khotmet. Dan nakamarwahi keri kesuma yegemet. Namar kata, kata yang ini nanti aku mahu pateng. Laku belasya set selong. Tentang jumlah kesyaan bangsa yang penting, berkumpulan program, haperan jadi ahad jiman syai, inwat yang kau, bantim makhluk, Henry Bat, Katkum kedok. Dalam semua terus kami yang ini kamera makin say, makin priang yang ini kitong, makin jang juga cingin, dalam download jings lupa. Mereka jimbut kat berkuat sedar. Ni kompai kemat, saya jimbut liang, jangan kirewek, jangan keselong. Ulingdo asal, upara bulan beram jungi, Victor Lingdo abigi. Ulapan jira, hagapan syarai kumbiang, ia kejelannya bak selong. Dia kumtakun ia nipai jimbut jubi. Tuga lingba kita mensian mapiatai, kila ketiu orang lagi, balapun ia kesal jinglong beriu kensai, kila pelong lagi, ban piang siap, ban syuti, ia kekamrang manusia mensian. Nama kata hadir, balayo piang ia kecimut, jagatat mereka menikmi ia kekamrang, mereka bohong bagi ikhtiar. Kalian petang lagi apa setahun? Nitungnya di kumuling dosa sendok, jauh ke jalan yang bahas long, rengkat kadang burung, trofi miana. Nipin kamti api, ia kohok long trai, badut set api, ia kejingkit li, kakum badawang, kakam babiman. Bila pensyim, ia kejingkit tentang lindo sendok syebar. Lekan nama arum, naurin dosan, berbicara konsuroban. Dengan buat lenti yang dian, dikira liam. Buat kata, syuab menek yang ini, pilihan pelan yang kecingit, dan bamsmai, berbicara yeskem, dan kau muhok ini, dari kita buat petang jongi, kakum dian, berdikanun, jong kebalang. Kadang ina senang tentu bi pun bagi, macam jingkit li, ya kejingkit li mesti yang jombi, agak jingkit lang, baru nong syarai bertristom, jom kini kebalang. Ni duai, haulay, lima kejiasan, jom kembali tristi bukut, dah berkat terbat, ya kenam, jom kapung, kanong irak Pakistan. Baru jasa bukut krem juga, lebih bat. Berminta tentu, yang buat dekat cien, lagi nuksa, balikai, berkim yang keancakan, harga jikulun mesim, meliok liang, harga jimen. Harga hisa jumlah harup, harga senilok hal jauh benai lokang, harga senem jungkai, arajar, arbusan, juga senem makaan, kejing syarai juni. Upa Bukut, Upo Francis. Oh, terasa Bukut, Jawa Kolkata. Oh, Maximilian Kolbe Baku. Oh, Catherine Baku. Oh, Teresia. Hadiri Baro Baro.
Mental Open County yang kita bergospel berbentuk yang dijumlah jika klik jauh bishop dan priang yang klik jauh play dan jinggai syak dan hikai yang jisi syak jauh jinggai berkompian bersama. Receive the gospel and preach the word of God with unfailing patience and sound teaching. Mental society ada sati remaja penting tu kalau malaysia dan kentang sati kerja jauh jinggai ye pada jimpat jutang jauh bishop berkabalang remaja kerja jauh kahok pada jingkur kabur bagi ikhtiar udin tu kerja jauh jinglang lang syarai walau kecil klik menyalam yang terkumpul lang belas yang Chris. Receive this ring, the seal of your fidelity. With faith and love, protect the bride of God, His holy church. Receive the mitre, and may the splendor of holiness shine forth in you, so that when the chief shepherd appears, you may deserve to receive from him an unfading crown of glory. Receive this star as a sign of your pastoral office. Keep watch over the whole flock in which the Holy Spirit has appointed you to shepherd the church of God. Doai bakane ka ching terwa kenya kusakri bat bishop jong me kan long ka ching ai ka bama pniang hun ban na ka banta ka ching bha jo kin hun lang brod do penda ki hok apostol yau ta bala ken tio pedang ki pa jong me ban long uleng do rang ba dau kres utrai jongi Utrai undan ringkat bat pi ringkat bat
dono. Dong in yai ngo yo try u blay jongi. Da shisha ka long ba day hok bat ka ba shang hok. Ka day ti jongi ka ching panim yangi. Haman la ka po ba ka jaka ba na ngu yami. Ko try ko pa ba ko ka blay badan bor bad bom jukun. Namada ka ching pen sle jong man sim ba ko. Mela pelong yo kun mela kamar way jong me. Uleng dorang ba jo ka jutang matamai bat bom jukun. Ba da ka sain dur bom la shempang jong me. Me